nya eta jelema. Tarikan cak. Acan cuy. Kak, nyoba heula. Siap sa. Wah. Acan. Hiji. Mana pegawaian teh mau buku karena astagfirullah. Iya, saya tuh baca ke orang kamari, siapa nanti? Orang buka sulap. A. Hi. Hu. Hu. Wah, saya ini bedakan ke bawah. Iya betul sekali ya. Aka dari pakai anjing di goblok. Hiji, 2, 3. Mana kamarana? Hiji, 2, 3. Mana kamarana mina rusuh. Mana pada mau sepeda tuh dia? Nempo. Lain pegat. Naon gitu? Bangsa. Hiji, 2, 3. Mana kamarana mina rusuh. Mana dia nempo mau lewat mana sepeda tuh? Nempo. Lain pegat. Nah, naon eta? Bangsa eta teh. Wah, Siap lo. nah mana ngeras sekolah ti kamari? Atau kurang baca balas tuh? Hah? Siapa? Bener kameranya? Bayar. Ningali ka dia. Si kadi tuh ningali nak. Orang. 3. Ay mana nah, buat ngaranan marukan. Teuing anu ge teh nyaho. Yuk mari tanyakeun heula ka si Dadang. Bae ngambek bae. Jempel euy kadenge. Bae orang udah nanya. Nanya naon saya teh? Nah orang buat di ngaranan Michael. Sok. Jadi bae. Nah orang buat di ngaranan marukan. Seri-seri dulu. Naon saya teh? Nah orang buat di ngaranan marukan. Jadi ande. Kita David Michael. Hiji, 2, 3. Kita David. David, Tom Michael tuh hese Michael mana? Aduh nutut. Ini aja ini. Jawab. Hiji, 2, 3. Hiji, 2, 3. Si Ojan can. Aduh. Siap. Ah.